Mimi nimekuja hapa leo tena. Thiko yake ya kere icera-inĩ kaunti-inĩ ya Migori, President William Ruto aigwĩkĩte kũrekereria mĩgwĩ mĩrũrũ erekeirie ang'ethanĩri ake arĩa maroneka kwarĩra ndama ciao meharĩria-inĩ ma gũkarũgamana nake gĩthurano-inĩ kĩa 2027. Mimi nataka niwaambie hawa viongozi, tulizeni boli, tuko na kazi ya kufanya kwanza. Tuko na mambo ya kilimo, tunataka kuzalisha njaa, tunataka kuzalisha chakula, tufukuze njaa. Ngojeni, wacha kutuletea mambo ya siasa duni ya ukabila. Akinyũrũria ngwatanĩro ĩno Robo, President Ruto augĩte ndĩrĩ na mũthingi o wothe wa kũguna bũrũri na ti ũndũ ũngĩtũma ate kĩoneki gĩake kĩrĩa arĩire gũtungata Kenya hatarĩ mũthutũkanio. Ati wanakasirika na mimi ati kwa sababu nimepatia Mbadi awe waziri wa finance. Ati kwa sababu nimepatia Opiyo Wandayi ati kuwa waziri wa energy. Mimi nataka niwaulize, kwani watu wa sehemu hii hawalipi ushuru? Kwani wako na serikali nyingine ya Kenya? Si hata nyinyi ni wa Kenya? Si mnalipa ushuru? Opiyo Wandayi anatosha ama hatoshi? Mbadi anatosha ama hatoshi? Mimi nataka niwaambie hawa wangwana, wacheni ukabila, wacheni ni chuki. Wacha tuunganishe Kenya. Kenya ni yetu sisi zote. Akĩra ang'ethanĩri yake matigithia ya Kenya ũteti augĩte gĩthurano kĩa 2027 kĩrĩ o haraya na gwakinya ihinda rĩu wa Kenya marĩ na ũhoti wa gũgetuĩra matua mao. Sasa mimi nataka niwaambie hawa jamaa, wacheni kimbelembele, wacheni fitina na chuki, wacheni mambo ya ukabila. Wacha tujenge Kenya. Hawa wananchi wako na akili, wataamua nani yako na mpango ya kujenga Kenya, nani yako na mpango ya ukabila. Tabarĩra iria President William Ruto arugũrĩtie Jumatatu gũkũ Migori nĩ thoko ya kĩrĩu ya Roisil gĩcigo-inĩ kĩa Rongo hamwe na thukuru wa secondary wa Kũinũkwo wa Rongo gatagatĩ ka tabarĩra ingĩ. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.